Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero se ku fiki n'winyi wa khwati ePitori tlhelo xiyimbeleri Tshinya Vantshwa xi dyi xa nyama misava hinkwayo yi jikelele yo biha ya kona i ku se u sungula ku dlayetela swiharhi ePitori hi ta va hi swi vonile leswaku xiyimbeleri Tshinya Vantshwa u rhambiwile leswaku a nyanyula ntshungu ePitori e17 lifestyle leyi tivekaka tanihi Coyotes naswona Gagashi u vulile leswaku va ta pfalela swiharhi hinkwaswo ku endlela leswaku Tshinya Vantshwa a nga fiki a moxa le Pitori kambe se hi vona swithombe leswi nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu laha se a nga khoma xixevo a swi tiva leswaku i xidyi xa nyama mi ta va mi ri ku swi voneni swithombe laha Tshinya Vantshwa a nga khoma xixevo kumbe xana a nga khoma nyama a hi voneni nkandziyiso lowu. Gagashi a ku na misinya la i yini leswi langutana ti-building leti ya ku ni kwala Joni nga za vulavula ku na misinya la langutisa misinya leyi i khwati ntsena la swi lo mo swiharhi ndhawu leyiwa Tshinya Vantshwa la ti hata tiphina a kaya ni ya famba hi maybe hi ti-1 laha ni ta famba ni lodini laha ta swi dlaya ni tlhela ni swi neka ni famba ni swi khusini kunene la swiharhi ya Tshinya Vantshwa hayi hi twi ndhuma ya ku mrhambiwini ne le Joni ve ri mi fikini sweswi se mi ya cina kahle kwele 17 mi cina kahle leswiya swa inani leswa matuva leswiya swa vanhu swa kwele Joni leswi yo fuyiwa va khoma lomu mo tlimba leswa mpfundla leswiya naswona swi yo fuyiwa baba xa n'wini ku tinghenela ka debonizer mi tinghenela ka KFC mi ti dyela swona mi jika mvuya mi nga khomiwangi Tshinya mi ya saka kahle ngopfu ha mi khensisa mi famba kahle Tshinya. Se Tshinya Vantshwa u fika ka ha ri sweswi munhu i bukiwe for mudlivela se i fika ndzeni ka doroba khade ta ya ni vile ku wow